Kubor nakaslab jong unongsan hima. Teman yang kami kini action Committee of Commercial Vehicle ngapen pau dia konsim keba songkumen wala sorkar konsim lakat ini ba hapo kami dengan jing kran rei kala dek pati ke badai nama ba lah sungku sikadaya dia kini ga jing kebangingi kenduk mo ba ke sorkar wala kam khot bakna banyak kran rei kala dek pati kikam kikran khamjam dodon kam hiru banong nakot dia kran ini te naduk lasai kasngi nakaliang ka jungi ka Joint Action Committee ni penpana sa borok ki President Secretary jung District Prepare budan po kami kini state hi pro oi ba nginwang no swasi por ya kini ka jingi ki ke jungi Henry ngin yai budien pat ya kikam ki ba ka sarkar ka di banle kumar ka habide bakan ma pat i khajna jungi kot kali nak benta ki try nang bo kali Henry kumakalong menta nak benta ban sup ban i pa ba ni ai ka khublei yagi padba iwei kan bejar keteng hakalen satlak jong ne ka Meghalaya State hibro koi ba kila ai ka ketika yang ban ya tersan ya ngi ka Meghalaya Joint Action Committee hapdang kan ke jingmat ka jongi ke jing da ke jing perki udor ka sarkar ya ke empnyang na koi por koi pat ba na kenturu ya sarkar ba lakuno ya ke jing penhardor na sarkar kamde ban ong manchupen be kai tang menta si bana arna ende kadai ban penne ba kadai ban bakru ya kular ba kum makla penher kata mo kemal penher mata nyau tengkar la penher tengah sode ban om ba kadai ban ne be kata nyau tengkar jing penher om ba kan sui penki pa di kinayan na kawi kemiet aku kemiet pa te kata kadai ke ba itu menduang nak swasi por ban henrai ngin yai budien pa ya gini di jing dawa jungi ban ma pa i khajna jing per kali ini kamai boro khan di bus ki taxi ki sumo nanta ki interstate vehicle bro ki commercial vehicle kini sedang menimi kamai no do wasa kasni bat nakaleng ka JC hi ngin yai budien pat ya ki jing skap menti jong sarkar highway day bat ki jing dawa jungi ban map 10% pat ya khajna jong kot kali te henrai highway day pat berkali kawan jong pat ba te ngi kentu ya ki nongnya kali ban try kali bro khat ba kini ya mi man kamai renti no do wasa kasni mendon event kin mi renti lang shar bro khat kalau bagi itu kemni kemakane untuk muncul kenyak untuk ya. Hindi ya makane ba. Ang ka COVID itu kamnom dai. Mo kalau bagi jong COVID ta kamnom dai. Mo. Dai sulong nok long ba ka ba kala penmi nak lang ka hukum jong sarkar ya tu notification mo menang tingin buat ya to. Mo. Nongilam jong ka Mola People Grievances Forum. Dan kong syab ya ngi soban ai kublai kerpang. Ya upat ba kibla ai ya ka jingkershan kabarat ba ya ka jingkhot stay off the road kaba South Prakanta hangni apo ka ri kasi jantia ka jongi apo jelai berkawai ya kaba nagi district keleng ka ri kasi jantia mo ngayo ya kata ka jingkershan kabarat ba mat kabalong successful apa hadu kata de om nagi district ki ba per nreiru ngayo ka jingkershan nagi nungyo nang hat kamtam lele naki nongya kali ki prepare nadu ki locals nadu ki commercial bat hadu ki private ru kumjo mo nilai i ba ki surok ki la kenja ba borok nakaliang ki patba nakaliang ki nonglet yo nonglet har ru kumjo nakaliang ki nongya kali ki commercial nani ki private mo kila yasno kti ban ai ya kani ka jingkershan ya kani ka jingkershan ka bopura kabla yakhi mo kabla sedang nadu ka elektrik bat hadu kini ki sengi ki pamenta lam khmat na kani ka jak te walangi sungthu mo kanu kalakta ya ka kamai kaji jong kini ginongnya kali mo nadu ba sedang ka lockdown te khamtam ru nadu ba don sakini ki strike mo te kalakta ba yudu usuk te ngi pat ba kani kajing akiti kediang kamon naki pat ba ki jongi mo akan ni karulium kasi jentia kalong ba ki support mo bat kani ki issue ku jongi ka ba ngila pelong ya kani ka state of the road South Prakanta kalong ka ba job te kani hi ngat sumban ong ba kadai ka beningkong mo kaban yele kaban yakun da ki baduk ki bomdon bor persya ya ka sarkar ka jala ka jongi ka baju thombor man ka por ya ka hok jong uduk usuk te hadu mentaru wala ka sarkar ka klem patiau ka klem sngap lesi yakini ki jingdawa ki jongi bakan khot sha kami jong ka jingya kran te henrei nagaliang ka jongi ru ngim sngo pher ye
Empat kumbal akran ni ginong ilam gijungi ha mentas pang ba ngio smo mo lingba ki news lingba na PCA ki reporters mo ki badan apo ojela ba na kaliang UCM ula khot ya ka cabinet meeting bat ularai ban penihardor habidei bat ka petrol habidei bat kani ka jingkiu kani ko penyang ban penihardor haka nyotengka te alis ka sarkar ka lale kumni te it's a big achievement bat kalong ka achievement ka barat ba pha Dina kaliang kajungiru ngisupan ai kuble mo ya ka sarkar alis kala respon ya ka ka ba ngi bro seketang ya ki ya kani ka issue te hakaju kapor na kaliang kajungiru ngin saya syong mo om ba le se ngi kumbala pun pernah nong lam jungi ba le se ngin withdraw no ya kita ki jingi ki jungi nrai ngin nang budin pat mo kumbala om nong lam jungi ba jerwa ba le se ba ka sarkar kamdei pat bansu penbit pat yu pat ba mo kan penhiar kini ke petrol da ka ba da ka nyau tengka dan rei tang haki sitio artio kala penkio biang te kam sumudon jemut yang nuru Teng jonga di Alkus John Karbani ngalong ru i presiden Daila Circle deteksi nang kena pok Daila bat nakaling jonga hi ngasukwa bangan kantu ya ki para nongnya kali borok ka sor silong borok kari kasih jungi ba kidi bendon ya keburom ka akor habai dei baki passenger habai dei ginu bentaru ada kilet ni kimnet ski jaka kijong ki nag ba kidi ben keren dak ten keburom ka akor te kan turu bang pon pauru ko gi susi ba ngai i kumti khubor ba menen ba gadon ko ga kali kamai ka ba long penpau yurot yang i kumparan nang nyak kali habai ingi nang kersan rabba ya kana ke jingi khi ke jungi rei ke jingle jong tang i wei ka pen thobre ka pen ketik ya bro kinong nyak kali kana ka jungi te ngi skwa bentu lang ya kum gitu jadi bro ba panum isim kabu habang idon ya kum kini jadi program nomor kadai ke isuru bangyaki pambangyaki tang yangi kinungnya kali kadai ya ka baha kemet jong pai ba hi tang ini kantin ni eswa kantu langya boro kinungnya kali ba sobha benda ya long kiba dan burom dan akor mendai benong ba nsu ya le klam akor na karang klam akor hakini nu bijakaru nah kini nu bantaro Thank you.